Tertawa dapat menyebabkan awet muda dan lupa akan hutang-hutang Anda. Yeneng tawangan lintang cahasul. Ayo deh. Nggak dengerin radio dia. Bah, mah lagu galau. Loh, sama. Loh. Siaran apa sih? Oke, selamat siang, sore, pagi, dan malam. Selamat beraktivitas, selamat bahagia semuanya. Ini kayaknya bener nih radio nih. Dengan radio di poin 212 FM, yaitu Radio Sableng. Dengarkan lagu-lagu bagus nih. istimewa. Dan silakan yang mau request bisa langsung hubungin ke nomor 0000. Dan apakah ada nelpon? Halo? Halo? Halo, dengan Bapak siapa di mana? Nama saya Mukidi. Siapa? Hah? Mukidi. Siapa? Masih belum tahu? Nih. Oh, Bapak Mukidi ya. Lo tahu aja loh. Ya tahu dong, kita kan orang yang sama, Pak. Mau pesen lagu nih. Lagu apa, Pak? Ya, yang penting mah jangan lagu kuakui dah, bikin emosi itu lagu. Oh, yang penting tidak lagu kuakui ya, Pak. Oke. Siap. Gua dengerin ya. Siap, Bapak. Oke, Bapak Mukidi, selamat menikmati lagunya. Check it out. Oke. Wah, enak nih lagunya nih. Ini lagunya si Gary, Tom and Gary itu. Kurang ajar bener nih lagu. Woi, radio kurang ajar nih, horor bangun. Ini lagu apaan sih? Bikin emosi aja, rasain lo ini. Ayo, lihat nih. Gua cemplungin lo.